Kini alam kari boy si Kongres Komiti Kentur untuk kembali Kongres dari boy. Kila peramcur halo kecipini bor kepala Asam baru halo kejawan kam joki yang cakap lang hap halai barwet hapo himam meliam jojolam kalaya. Kita kembali Kongres agak jenis juri pakani si bar yang kuli kila orang rubah kepala Asam kam baik tak bor putih cakap ke hap Asam baru persang rubah pilih bor war kembali kam dan show tak bor rameki kumgin miki mat baik. Hakani jenis juri mulai alam dok presiden kari boy Kongres Komiti Mamiral Pons Badiru MLA kanompo adan langru MLA ka umroy ba George Lundo MDC kanompo ba balajet ani matki kuwe kini lam party. What will you do? I'm not trying to show. Since we are today with you. No, sir. Please bear with me, sir. I'm doing my government duty. What will you do? You tell me. What will you do? Control your officer. I am behaving respectfully, sir. It is the way. Is this the way you are? No, sir. What will you do? I'm not doing so. What will you do? Don't do that, sir. What will you do? I'm not doing it, sir. I'm talking to you. I am also pursuing respectfully, sir. Simple, sir. Normally, but now with huge platoon on the street, will create panic to people. It's not India and Pakistan. It's like we are having a war. Idan nakaliang jongka Ribuh District Congress Committee. Kajinggan lang iba jod, kami jong umroh iba balijet rani MDC jong makati. Yang kitam na po agad si jong. Idan ang niya po nang yong kuli. Kabangat hapo ka right marwet, hapo ka hima melim, hapo ka jelame kalia ka temu. Kadon ka jingja ka basusi bah menin, ka ba nakaliang jong ka Sarkar Asam, nakaliang jong kulit jong ka Asam, malay saw putun, ilawan ban weng ya kini ki pus elektrik, pus light, ban light ya ki katukan ni gilong yeng hang ne po yong kulit. Nakaliang kajungi gi penrem jur ya gani kajing le donbor jong ka Sarkar Asam kajing bom sunyo ya kajing ede para jela para marjan gi penrem jur ya kajing le jong ki jing ja ka menin hagaju ka por gi penrem jur alor kajing takti yau MDC jong yu ba chas marngar bala po ya gani ka menin nakaliang ka DCC bang ayo gi penbek ko ilapoy ban gi penrem jur ya gani kajing le hidup ki Managasing idon hang niya banya kendu ya ini kinong yalam sinong ki rangba sinong para marjan ki bala banya don rengkat bantip kai ke baja kisah ini kumbala bansung thu ha kini ki kendiat ski ki bala dep kadang don kajing ya penbek apa deng ki menteri rangba jong ini ki asli ki jela banya keren ban penbek ya uput sam de ki baskaulongo kolong matang sisngi arsengi hadin bala dep kini kajing keren kelaja gani kajing kendram kajing le donbor by force nang Sarkar Asam biak ki kampen roy ki bag jelam ke dia kan le jadi ben suthu biang bagani senong yong kuli kadai pat an parcel kadai ka Meghalaya kadai hapo ka Raj Marwet hapo hima melim beri uput usam jong ke jela ke jungi bat kani kadai tang kajing wan le donbor na ka Sarkar Asam kidon bun ki bagi persang ban penbit ya kinong senong ki jungi namar kata misngau ban kentu ya ka Sarkar jela ga jung bamdei ban island ya gi bukum kini gi jing thombor nakaliang jong ka Sarkar Asam nakapor sa kapor kani kamdei ka bajatang benta akapor gi beladap kumali juye keren nadu arjar khandai adu ar hajar ar phau gidan adu cispa khat sautli ki jingja gi insiden ha jela barak kowe ki belawara gi jing suksi bat ni sopala bu chip ni star jong ka Asam tang sian udon bidan uong bagidan du san pulai teli gi jingja baga asa ka Meghalaya ka kentur sa Meghalaya ka Asam ka Meghalaya ka kentur sa Asam adu arjar khandriu hadu menta ka bolong ki ka bom sola ban pediang ha ka ba kidai tam kijing yalam bakala dingela ban i bagi jing thombor kijing wan le donbor kidai tang nakaliang jong Asam be derma kata ngi penrem ya gini ki jingja hamtam gini ka menin bat ki wei di jingja bat ngi kentu bat ngi dawa nakaliang jong RBDCC baga Sarkar jela gede ban sim serius ya gini jingja ngim dei ban sa jam
Ni gijing ja po Mizoram golong kumtu. Barok ni sosial gitu. Ngim kwa bakan mi kano ke kendrum kendram ke bani umsnam bat tempat terter. Ni kwa banle ya kano da ke jai. Tangba lada. Ke Sorkar Asam kadang yaile na ke por kumne. Kano pinyaisa. Jadi nak kadau ke di ke por bak Sorkar jumi ke di ban yang scam ha kanong rim. Badai ban penbek kloy. Badai ban yada yala ujong uput usam. Ni kenturu di kampen roy ke bebun. Ke badai ban wara na kaliang jo ke Sorkar ke jumi. Badai ban ang penbun nang bagi skim beper nam ginong songnong gijong niru kin long save kinyo gijing mentoy bandon gijing rengkat ban ginang buddi nang ne sakmat ngilai penbek ha ka manginai kendu i gibor ke badai pej man ngitip ka ne ke de ka 6 schedule ka kendo ko bagilong try mangi ka katkum ka riti penya jong gari ke jongi jong ba ka ni ka khnit ka bandriu ka ba ai kerpang ba kendo ka siap ke di jongi ini penbek kerpang ba sim jong garaj marwet bat ke district council ka himamelim ha penilek kat bala ban pentikena bangim de bendu ya kani ka kendo ko bangidon ka bangiyang ka bangirep ngiriang ngiim na kani ka kendo ko boleh la suspa na ka bata jungi bat kani ka jingwan jungi kani ka sni kalong hagju ko por banwan ai mensim ya gini ginong song senong ki badan hang ne ki ba im ha pedang ngijing seir ha pedang ngijing sungting da ngijing wan sya pen wit na ka por sa ka por jingwan man ai mensim ki hagju ko por ban kenturu yang Sorkar ka jungi mana kaliang ka jungiro ini tererka banang ai jingmut ban budin bagi ni kijing kompor kendi banja pada kejuk ke por bayo put usam de ban penbek nyokloi kan bala